tala whātu tala whāla Radio Samoa lo maia o tala o le nei tai au. E whai tau awhe tickets wa o mana whaatau mō kone seti le Wiggles, ai muli muli su ele no fuanga i whaanofo e se ai. Silia ma le lua se fulu kone seti o le malanga ta amilo i le telo vaenga o New Zealand lo o fuafua le au whaafia mai au se talia, e whai o le nei tau sanga lua awhe lua tasi, le e whaamoe moe amata i le o ngā tutono o le masino mati. O la lua ono le masino Novema o le tau sanga ta aluai, na amata whaatau wai tickets o nei kone seti, ma o le taimi lea, e le i pasia le whaatangana e mawhai ona ulu fale mai, ma ua whaamauti no ai le matanga luenga o pisinisi mga luenga, e le whaapea a maualo le visa malanga o na oko meki leo na mawai ma le voucher e a ngai mai whaanofo e se ai. E ta tau lava o na tau fi whaletali maloe o mai whaanofo e se ai e pei lava o tangata uma mai fafo. E se maile no fuanga e o maile no fuai, e tali tono fo e John Duffy o le Polesilo le Consumer New Zealand, e ono le whaamalia e fe whaatawa ingo ne kone seti le tūla fono o lo o ai fe whaatawa inga tutusa, pe a fua lea i le whai o whaalawi loa a o le i mautu fuanga uma. A o le mautonu ai nei whaawhiawhianga mō le whanau ua whaatala sanga Simon Bridges i atu atu sewa noeanga i mai le Wiggles e whaatau nua lātou whaawhiawhianga ma o lona ia lea manao ona o se polo kalame e whiawhia i ailana whanau. Ai mai le tamaita i pāle Mia Jacinda Ardern o le awa ai i se tali o le whaawhita auli a wā o se whaituto o le lei e sa saa mai ei whaamanianga mo le tamau a ingo New Zealand. Ma ua lapata i ai fo i mai lātou lo whaalawi loa ina polo kalame whaapene e le tamaita i pāle Mia ia mauti noa mua ta ofi no fuanga i whaanofo e se ai le au whaawhiawhia o na whaatu a whaalawi loa lea ai le o le mua whaalawi loa. Rai vai aso le i mawatu, sa waitala o le ua le ai se awa noa o le tele o poto lo whaanofo e se ei lātou mai fafo se i o lava i le whai unga le masi no mati. Ua si itia le whai unga suenga le NZEA i nisi o haonga mawululunga i au kilani, ma ua sawai mal fesili pe le whaamata ua tele na wā credits ma ua fua po nesi ua tuina mai. O le tae ona nafi na mawai whai unga suenga le NCEA o le tausanga ta aluai, a le tusa mal se lau whaasa fulu wafe o whanau na sue, ma ona o afianga na sau mal koviti o le na mawai credits wha o popo mo le whanau wa onga. I tala le Herald, whaalia le whaaulo le Mount Albert Grammar School o maka po o tongi o level umai tolu au pito i mawululunga lea ua ausia e lea o ngā Mount Albert. Ai sau no le Prestino le asosia le Auckland Secondary Schools Principals, Steve Hargreaves, ana le ai credits pōnesi e le pasi le tusa ma le tasi vai se fulo whanau na sue i levels lua ma le tolu a le Maclean's College. Ai moa o ngana whaawhainga tau na maua umai whanau a o ngā whesota inga tau initeneti a toa ai e wha le tonu tupe maua a inga o loo whailo fo i tala le Herald, le talia ma le anganga whaaftai o nei credits wha mea alofa, ua mawhaiona whaatu mawina pia whai unga o tau mawhainga. O nei fina ngalo whaalia mai pule ha o ngata i tōtasi reportia i tonu wana o au kilani, a o talia le tu whaatasinga o wha maunga le New Zealand Qualifications Authority, i le au te lenga o whai unga suenga o le NCEA. E se mai credits wha o popo, o le fo e watu umai lalo i le se fulu lua credits e mawhai ai o na ulufala university ai le o le se fulu wha. Ua whailoa fuafuanga le māloi no fuanga o New Zealand le a fausi ai le tusa ma le valu afe o fale. O nei fale o le asa waile ono afe fale o tā ua o public houses, po o fale ale housing, ai lua afe transitional places, po o no fuanga nei wha mautu ai mo sina taimi puu a o sa ilia fale mautu e anga i ai. O au kilani le taulanga lo panga tia tele le uti o fale wha atusa, e isi vaenga o New Zealand, ma o lea ua fuafua e fausi ai le o atu le lua afe ono se lau fitu se fulu fale fowa le malo, a iwa se lau transitional places. Wellingtone, ono se lau iwa se fulu fale mo a inga, ai se lau fitu se fulu transitional places, ma o le telo nei fale o le a fausia le o ngā tutono o le taulanga. O Waikato, whaatatu ai le lima se lau wha se fulu e o atu le ono se lau wha se fulu fale o le malo, ma le fitu se fulu e o atu le tolu se lau lua se fulu transitional. Sau no mai tai pāle Mia Jacinda Ardern, o le fo i o le whaawhita auli o lo iai nei whale i tutono New Zealand, se tasio i tū o lo awa i eila na whaata ua, ma o le fuafuanga o whaata atia mai, o le awha o popo ai le isi tusa ma le se fulu valu afe o fale, ai le i uma le lua afe lua se fulu wha. Se tasi leo vaenga na polo o misi mai le leipa ilana paketi o le tausanga ua sola.
Ua so e su e totono o le mtagalwenga a leoleo le tapu e ino ata o tupulanga talavou Maori. O nei ata ua whaailoa na tapu e whaasole tulafono i le masina taluai I Wairarapa. Ma ua so ina nei e le pūlenga tutu o tasi o loo so ina le whaatinonga o ngā luenga a leoleo. Whaapea le Privacy Commissioner. O le iloilonga ua whaia o le a wha mauti no ai, po o se ngā i o inga tala whea ngai, ai wha a whiwhea fo i ona wha o ngai leo lo o ngafa mtangata lau tele. Whaamoni ai le komisina langolango Scott Fraser I tala ale le tio ni usila. O le asa wai I lea iloilonga le ono toe teu o le tulafono. Ua whaamanino e Fraser o loo mawhai I le taiminei, ona po eina ato tupulanga talavou pe a molia I lalo le pui lua tasi whao le Oranga Tamariki Act. Peitai, e le italia ngō fie sui o le iwi a Maori le tapu e leo atau whanau, ma o le uwha atalo sangai toe ilo tulafono. O tu ua iai mo le tagalwenga o leo e whaeilonga lanu le whaatautainga o alatou au nanga, peitai o loo te ena e le ofisa. Ma tala mulimuli o le tae au, e silia ma le tolu se fulua o ngā maululunga mai so se vaenga o New Zealand, o le atalia ina le whaopopo le kapahaka o se tasi o mata upu e sau ilalo le curriculum le NCEA. O le mata upu whaingoaina Māori Performing Arts po le te hao haka ua whaailoa I le vai aso nei I se polo kalame whaale o ngā tolu aso mo whaia o ngā loo whaie Wellingtone. Se mata upu loo whaavai I tū maa ngā Māori o lana ngangana a toa ma le whaalau tele o to mai maa ngā waa e una I ai whanau Māori a oa onga po le sā ilia foi o lumana I manuia. O le nei fuafuanga mai le māloe tali tonu le toa telo I lātou na whaali fina ngalo I lungo tala le Herald, o le ato so o ai whanau a o ngā Māori ma la lātou ngangana whaapea le anga nuu. Tala nā o le tai au, manuia le nei asfarele.